tubifurije umwaka mushya muhire abakunzi ba Hero Sport TV Rwanda. Ni wa mujama wanyu mukunda cyane. Uyu munsi twabateguriye top 5 y'abahanzi bitwaye neza cyane. Tubategura top 5 y'abakinnyi bitwaye neza cyane mu Rwanda, abakinnyi ba football bitwaye neza cyane, ndetse na top 5 y'abahanzi bitwaye neza cyane muri uyu mwaka. Duhere muri football. Duhere ku bakinnyi bitwaye neza cyane uyu mwaka w'imikino kabisa, bageze ku bintu byinshi, bakinye football, bazamuye urwego, bari on top. Ese igice cya mbere cya sezo ubundi ko cyari kigeza, ese ubundi nabahe bakinnyi bari on top? Ku mwanya wa mbere, umukinnyi witwaye neza cyane uri hejuru muri forme ziri guca inkweto, turahashira umukinnyi bita Muhire Keve wa Rayon Sport. Muhire Keve wa Rayon Sport ni umukinnyi wazamuye urwego, ni umukinnyi ufasha Rayon Sport cyane. Ubu afite assist 6 muri shampiyona n'ibitego 2, ameze neza cyane. Ubona yuko Rayon Sport imubuze, ubona ko resulta zaza ari izindi. Niwe mukinnyi nshira ku mwanya wa mbere mu bakinnyi bameze neza cyane, bafite forme, bashoje umwaka bafite forme nziza cyane. Ku mwanya wa kabiri turahashira nde rero? Ku mwanya wa kabiri mu bakinnyi bashoje umwaka bari kuri forme, turahashira umukinnyi wo muri APR, umukinnyi bita Mamadou Lamine Ba, umukinnyi ukina 10 rya APR. Umukinnyi bita Mamadou Lamine Ba, ubona yuko hari ahantu henshi APR kubiri ku mwanya wa kabiri. Niwe mukinnyi wa mbere muri APR, niwe mukinnyi wa mbere tukesha ziriya resulta. Hari ahantu yatsindaga ibitego, ubona yuko ebana ari kwiga ishoti, APR gatsinda igitego kimwe ku buso, ubona yuko yari yabuze resulta kabisa. Niwe dushize ku mwanya wa kabiri mu bakinnyi bashoje umwaka bari on top. Ku mwanya wa gatatu turahashira nde? Ku mwanya wa gatatu turahashira umukinnyi w'umunyezamu wa Rayon Sport, umunyezamu wa Rayon Sport bita Kadime Diaye, ni uri ku mwanya wa gatatu w'abakinnyi barangije igice cya sezo bari on top. Impamvu ni iyihe rero? Umunyezamu bita Kadime Diaye yamaze imikino 8 yose afite clean sheet, nta uramutsinda igitego. Imikino 8 nta uramutsinda igitego. Kadime Diaye ubona yuko resulta z'ikipe ya Rayon Sport azifitemo uruhare rwinshi cyane. Ku mwanya wa kane turahashira umukinnyi bita Iraguha Haji. Ashoje iyi mikino ari on top, yarazamuye urwego, ameze neza cyane, afite forme ziri guca inkweto. Ari gukina wing za Rayon Sport, ariko afite forme pe, aratsinda, afite ibitego bigera muri 4 niba atari 5, kandi
right forward, ameze neza cyane kabisa. Iraguha Haji ashoje ari on top. Ku mwanya wa gatanu turahashira nde? Ku mwanya wa gatanu mumushire muri comment. Wewe urabona ari nde? Shira muri comment umukinyi ubona witwaye neza ku mwanya wa gatanu, mwandike muri comment ninde. Ese ni top scorer, ni Farenganye, ni wo muri aperi, ninde ni Alioune Souane, ni mushire ku mwanya wa gatanu uwo mubona, mumushire muri comment buri wese uko abyumva. Reka tujye ku bahanzi. Ese umuhanzi urangije umwaka ari on top, aho hantu turahashira nde? Ninde ugarutse, ninde uje muri uyu mwaka twika? Reka nze turebe abahanzi bashoje umwaka bameze neza cyane, bafite forme, ebana batuzana ibihangano, bigaragaje neza, ebana bakoze video, bakora ama audio, barakora cyane bigaragara. Ku mwanya wa mbere turahashira, ku mwanya wa mbere turahashira umuhanzi bita Mugisha Benjamin. Ku mwanya wa mbere hari umuhanzi bita The Ben. The Ben ni uri ku mwanya wa mbere, ashoje umwaka ameze neza cyane, yakoze amahit, yakoze amakurabo, afite kurabo na Element, afite kurabo na Kevin Kade, indirimbo bita Sikosa, urumva afite amakurabo atandukanye, afite kurabo na Bwiza, afite kurabo na Kivumbi, ameze fresh. Mwibuke afite ingoma bita True Love, afite indi ngoma bita Pretty, nayo yariye hit kabisa, imeze neza cyane. Ku mwanya wa kabiri ninde ushoje umwaka umeze fresh, uri muri forme ziri guca inkweto? Ku mwanya wa kabiri turahashira umuhanzi bita Chris Easy. Chris Easy yarakoze cyane uyu mwaka, yarakoze kabisa, abazana amahit after hit, abazana za Jugumira, ebana zirya hit byatari, ebana abazana za Sekoma ziragenda zirya hit, ebana none ejo bundi nabwo yabasohoreye ikindi kigoma bita Samborera. Chris Easy ari ku mwanya wa kabiri mu bahanzi bahagaze neza cyane. Ku mwanya wa gatatu turahashira nde? Ku mwanya wa gatatu mu bahanzi bashoje umwaka bahagaze neza cyane, turahashira umuhanzikazi bita Bwiza. Umuhanzikazi bita Bwiza ameze neza, ari guca inkweto kabisa, afite forme ziri guca inkweto, ziri guca ijosi, nako ijwi riri guca ijosi. Bwiza ameze fresh. Bwiza yakoze amakurabo, yakoze za Ojera yahuriyemo na Bruce Melody, afite amakurabo atandukanye ari kumwe na The Ben. Bwiza yakoze indirimbo ze ku giti cye z'amahit zimeze neza cyane, ari ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kane ndahashira umuhanzi bita Kevin Kade. Kevin Kade niwe nshira ku mwanya wa gatatu, yarakoze ameze neza, ashoje umwaka ari on top. Kevin Kade
yakoze amahiti after hit za munda zarakubise fo zirashwanyaguza fresh za jugumira ebana Kevin Kade yarazikubise fo zirashwanyaguza. Ayo nama korabo zanuza za sikosa. Kevin Kade ameze neza kabisa, niwe muhanzi nshyize ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 5 umuhanzi mwumva yuko yakoze ebana yakoresheje imbaraga nyinshi, turahashira nde? Nyarukira muri comment wandike umuhanzi uri ku mwanya wa 5 mu bitwaye neza. Ese ninde muhanzi uri ku mwanya wa 5? Nyarukira muri comment wandike umuhanzi ubona uri ku mwanya wa 5. Mwari mukiri kumwe na MC Giti kuri Hello Sport TV Rwanda. Akaryoha nagahora muki mwitama, tuzasubira. Thank you so much.